أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة والسلام لسر پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفى بن. قالي مسلمانا دوی صحبت خدا امی بحثا اخلاص بکن، یعنی د تمام عمل خدا، د تمام گوتن خدا، چه عمل و گوتن ظاهر بن و چه عمل و گوتن گزلی بن گرک مهو اخلاصلی بی. خدا عز و جل د سورت بینه دا وها گوتیا: بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم. خدا عز و جل وهاد بجي دبيونها تنا أمر كرن إلا أمر وهات يكرن قوونش خدارا عبادت بكن، ون دين خالص خدارا بقرنن، ونش تمام دينا بزيفرن، ون ورنبال دين إسلامي با، ون لميش بكن، ون زكاة بدن، دين ساغلام، دين حق، أف دين إسلامي. يعني أمر ما هاتیه کرن گو ام دا عمل خدا اخلاص لیبن، امش تمام دینا وگرنه بال دین اسلامی با، ام اسلامی صاد جشخورا دین olarak قبول بکن. د سورت حج دا خدا عز و جل وها گوتیا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. گوشت قربانا خوینا قربانا ناگه خدا الا تقواتیا و دگه خدا. یعنی وقتی و قربان سرجه کر، وقتی نیتا و اخلاص بی جبونا خدا بی، خدا عز و جل یہ وی قربانی جو قبول بکی. اما وقتی گو نیت نجبو رازیبونا خدا بی، تقدر و قیمتی گوشت وی قربانی جی و خوینا وی قربانی جی لجم خدا تنیا. د سورت آل عمران دا خدا عز و جل وها گوتیا: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. بيجا يا محمد به اگر تشتی دلی خدا ون وشیرنجی یان ون درخن دروجی آچق جی بکن، خدا عز و جل پیزانی. یعنی چد دلی مهو دبی و مهو چش دلی خود درجی خی، خدا عز و جل پیزانی. چونکو یک وصف خدا علیمه گو به هر تشتی زانی. اوان آیتا در حق اخلاص دبون. حدیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام در حق اخلاص دا امی چندکا این نظمان. هاتیه روایت کرن حضرت عمر خدا جی راضی بی دبی مساع کریش پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیغمبر خدا وها گوتیا: إنما الأعمال بالنيات. عمل لغوري نيتي قيمة دستين، مكافات دستين. وإنما لكل امرئ ما نوى. إنسان نيتاوي چبي مكافات وي نيتاوي جرهايا. أورنكتين پیغمبر عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله.
او کسی گوش مکه چون مدینه اگر گوش بو خدا وش بو پیغمبر خدا چوبن نیتا و او بی خدا عز و جل یه وی عمل و جوا قبول که یه مکافات بده و ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها اگر گو جمکه چون مدینه جبونا کو لویدری تجارت که بکن د دنیای د مال قزنج بکن نیتا و او بی یان جبونا کو او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه یان جمکه چون مدینه جبونا کو لویدری شخور بزوجی هجرت آوی ببالوی چشته گوبال بچوا یعنی تم مکافات خدا عز و جل جبونا گو هجرت کریه نادیده یعنی نیت اونملیه وقتی گو جمکه چو مدینه نیت آوی صرف راضیبونا خدا به جبونا کو عبادت خو خوشک بکه جبونا کو دین اسلام سردست بکه جبر ویه که هجرت کربه خدا عز و جل یه مکافاتی وی دیه دا اما گو نجبر ولو چوبه جبونا گو هر الوی دشخور تجارت بکه یان جبونا گو الوی دشخور بزوجه تم مکافاتی وی لجم خدا تنیا هجرت آوی مکافاتی وی او تشتی گو الوی ده قزنج بکه گنی مسلمانا ده حدیث کدیده هاتی روایت کرنج ابی یزید معنی کره یزید کره اخناس خدا جوارازی بی یعنی او بابی وی وکالی وی هر سیجی اصحابی بونا اب حضرت ایمان دبیجی دبی بابی می یزید هنک دینار جبونا کو بکی خیر برندانین جامیه جم زلامکی جیر گود گو اوان پرا بلال جم تبن بده فقیره صدقه olarak بده فقیره حضرت ایمان جی دچه مسجد ای فقیره اف جامر و پرا دده حضرت ایمان و ته مالی بابی ویجیر وهاد بجی دبی والله من نجبوی تدانی بونوی دری جبو گو تهری وابینی اف جید بجی به حیرا اچوما ور دانا من اس فقیر بو ما دانا من مجیش خورا آنینا پورا مناقشه دکن و دچنا جم حبیب خدا دچنا جم پیغمبر علیه الصلاة والسلام درومش پیغمبر علیه الصلاة والسلام رد بیجن پیغمبر علیه الصلاة والسلام وها جواب وادی گو لک ما نویت یا یزیدو گو یا یزید نیتاتا اجتره یعنی خدا عملتا قبول کرد چونکو تجبونا خیره دانی بونور ولك ما أخذت يا معنو قو تشتي قو تجي شخورة قرتي أو جي اشتريها جبه حديث جهات فهمي نيتام هو أنمليا اگر قو نيتام هو إخلاص بي خدا القوري وين نيتام هو يه مكافات بديم هو قال مسلمانا هاتي رواية كرنج أبي موسى عبد الله كوري قيس أشعري خدا جي رازي بي دبش پیغمبر عليه الصلاة والسلام هاتا ترسين گوزلامك شردكي جبونا ميراني يعني جبونا پهلواندي شردكي شخصك جي شردكي جبونا غيرتي شخصك دي هيا جبونا رياي گسترش شردكي کوجان جوانا دریا خدا دنا
پیغمبر علیه الصلاة والسلام وها جواب دا: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. او کسی گو شر بگه جبونا گو کلمه خدا دین خدا سردست ببه او انسان دریا خدا ده. هاتیه روایت کرن ج ابی هریره خدا جی راضی به دبی پیغمبر علیه الصلاة والسلام وها گوتیا: لمیجا شخص بجماعت وقتی گو شخصك لمیجا خو بجماعت بکی خیره به لمیجا ویه بجماعت دها زیدترا جلمیجا ویه کو لمال دکی یان لچارشی دکی ببیستو 7 درجه. چاوا یعنی مثلا خیراوی زیدترا دبی وقتی گو یکی جوا دستلمیج گرت دستلمیج خوا سپحی گرت پایرا هات جامیه جبونا گو هر المیجا خوب جمعات بکی دچه جامیه نیتاوی ابا چقا گاوا گو تاویجی درجه کوی بلند بی گناه کیوی خطا کوی سیل دبی حتی گو بکبه ناوا جامیه دا. وقتی گو هاتا ناوا جامیه وکا گو لمیج دکی حتی گو الهیویا لمیج بی و ملائکت جی دعا دکن جی شخص کی جورا حتی گو دوی جه خوی گو تی دا لمیج کریا یعنی او جه گو لی لمیج کریا الجامیه یا ملائکت جوی انسانی را دعا دکن دبیجن یا ربی ترحمیلی بکی یا ربی توی عفو بکی یا ربی تتوبه بکی نصیبه وی تتوبه وی قبول بکی حتى كنجي ملائكة جير هالو الدعاء كن ما لم يؤذي فيه حتى قو دوي جهي خدا أو جهي قول المشكريا إزيتك ندي إنسانا ما لم يحدث فيه حتى قو تيدا دوي جهيدا بخبردانك قو خدي بين نرازي خبر ندي. يعني جبه حديث جهات فهمي إنسانكي قد سمجا خو خوشك قرت جبونا خدا جبونا خيري بري خدا جامعي هر قاوا قوتا بيجي قنها كيوي عفو دبي ودرجة كويل جم خدا زيدة دبي حتى قول هيبيا الميجي سكنيا وكو قد نابا الميجي ده شخورا عبادتكي پشتی گل میجا خو کر لمیجا گو قریب جماعت خیراوی به 27 قطع جل میجا بتنی دهاب خیرترا و گل میجاوی خلاص جیبو ملائکت جیر دعات کن بیا ربی ترحمیلی بکی یا ربی توی عفو بکی یا ربی توباوی قبول بکی حتی گو اب انسان بخبردانکا گو خدا پی نرازی خبر ندی. وقتی کو خبردانک پوچک خبردانک مالا یعنی چشتی گو رازی بنا خودی تید نبی پی خبردان ملائکت گورابا و خلاص بی دچی. قالی مسلمانا حقیقتا اف حدیث زحف و نملیه قالك جارا جاميرن هنا بينج وقت تين الميجي تين جامية جبونا الميجا خواب جمعات بكن بشتي قو آزان تي خوندن همان دبي أم الميشكن وقتی قو الميجي خلاص بو قالك جارا هناك جي تسبيحة جنادن جامية زوكا درت كبن هناك دي جامية دد منين خبر ددن قرق مهولو نكي جبونا قو حتى قو مهول هيفيا الميجيا ذاتا وكا قو مهول ميشتكي مالي آزان دا
10 دقة 15 دقة تلهيفيا جمعتي سكني وكا قلت المشتكي ولو كتير ونشتي بي تتا عبادتي نكجي بشتي قول مجاتا خلاص بوجي حتى قول ويجي قلت المشكري تيل وربي ملايكة تشتري دعاتك ادي قرق مهوي صبر لي بي بهنام هو فرح بي جبونا قو أبان خيري زيدا جمهورا ورنا ياسكرن نقو همم هو عجلة بكي قال مسلمانا في حديث جامع بيجن هاتي رواية كرين أبي العباس عبد الله كوري عباس كوري عبد المطلب خدا جوا راضي بي ويجيش پیغمبر عليه الصلاة والسلام ساكريا پیغمبر عليه الصلاة والسلام جي خدا عز وجل رواية كي حديثة قدسية پیغمبر عليه الصلاة والسلام وها قوتيا إن الله كتب الحسنات والسيئات خدا عز وجل خير جي وگنه جي ياس کرنا بايرا بيان کرنا آچقلا مشكنا فلان تشت خيرا فلان تشت گنها او كسي گو قصدا خيرك بكي ددلي خود درباس كر گو ازي قنجيكي نيتاوي گو قنجيكي بكي اما امكان چه نبو گوه قنجي بكي خدا عز وجل خيرك التام جوي انساني رياستي جبو وين نيتاوية صافي وين نيتاوية اخلاص لي خدا خير جي رياستي اگر کو قصدا خيرك كر گو ازي قنجيك كم ومسخر بو چو او قنجي بيك آني او قنجي كر خدا عز وجل ده خيرا جيري استكي وحتى حفصدي جيري استكي ودها زيد ترجي الغوري نيتي نيت چقا ساغلم بي خدا عز وجل يه خيري والقاسي زيد جيري استكي انسانكي قصد كر گو ازي گناه كيكم بايرا پوشمان بو گناه نكر خدا عز وجل جبي انساني رجي خيرك يستكي جبوناكو دفج گناه بردايا اگر گو ازي گناه كم وچو گناه كرجي خدا عز وجل صادجا جزاي گناه كي جيري يستكي يعني جبي حديث جيتي فهمي قو رحمة خدا قالك الزحفة خدا عز وجل دقار شي ما إنسان دا قالك مرحمة ليا بيشاوا وقتي قو مهون نيتا قنجيك دكي اما امكان چه نابي مهوي قنجي بكي خدا ديسي جبو نيتا مهو خيرك جمهوري استكي وقتی مهون نیتا قنجی کر و مهو چو قنجی کرجی خدا عز وجل ده خیره است که حفصدی است که جش حفصدی زیده ترجی است که لگوری نیتا مهو اما وقتی گو مهو قصدا گناه کی کر مهو گو امی گناه کی کن پایرا مهو گناه نکر خدا عز وجل خيرك تام جمهوري استكي قصدا گنه كر وحقا جي چو گنه كرجي خدا عز وجل صادجا گنه كي جري استكي خدا عز وجل ما بقرين جوا انساني دقوتني خدا جي دعملي خدا جي إخلاص ليبن صرف جبونا رازبونا خدا قوتنا بيجن صرف جبونا رازبونا خدا عمل بكن وخبردانا ما داوي حمد ربي عالمي ربن